ओम मंगलम भगवान विष्णु भूतेभ्यो नमः भूतेभ्यो नमः भूतेभ्यो नमः तत्सत्प्रदान ब्राह्मणेभ्यो नमः शूलकं गृहीत्वा दीपं इत्यादि ये भक्ताः विशिष्टाय नानागोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो गन्धपुष्पार्चितेभ्यः विष्णुस्वरूपेभ्यः ओम सर्वद्वारि उत्कृष्टः जितेन्द्रियकरसम्माहं मणमम तस्य धर्मर्थ कामो मुख्य चतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थे श्रीमन्नारायणाय बलरामाय ओम जगन्नाथाय देवी सुभद्रायां चरणारविन्दप्राप्त्यर्थे अभीष्टकामसिद्ध्यर्थं स्नानदात्र कर्मकारी ककुलबोधया नाना पीतनाना शाखा शाखैकते साध्याने नानानामधरेभ्यो दशब्राह्मणभुजगानि त्रयामुखैवकानि द्विसङ्ख्यानि महाभागुक्तानि तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमुच्यते भुवनं प्रतिष्ठिता देवा सर्ववर्णं प्रतिष्ठिता तस्मादन्नं प्रदानेन यकार्मजनार्दनः विष्णुः इत्यादि ये भक्ताः विधविशेषण विशिष्टाय पुण्यायां परभरद्वादिपुत्रोत्पन्नः जितेन्द्रियकर्मसम्माहं बलमम तस्याः धर्मार्थकाममुख्य चतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थे बलरामाय जगन्नाथाय ओम देवी सुभद्रायां चरणारविन्दप्राप्त्यर्थे अद्यारभ्यः देवस्नान पुण्यकर्मं कर्तुमिमानि ब्राह्मणाय पुण्यपात्रं सह यज्ञीयमान यदुचादकिना तुभ्यं सुब्रह्मदेशीयस्ते लक्ष्मीशपत्र्यां मोहरात्रे पार्थिवं संग्रहाणि रूपमस्मिन्नव्यात इष्टनिशानं मुन्मयीशानं सर्वलोकमयीशानः वदरीकण्डकेकाये तव शत्रुक्षयं करे वदरीबद्धके नित्य आयु प्रज्ञाजुश्रुवः ओं देवधाता बृहस्पतिर्वायु इन्द्रश्चापतेन स्वामी ब्रह्मणा जीवात्मे युवनाय दीर्घायुत्वाय बलाय वर्तते धर्मोपदमन्त्रः जिज्ञासुसुना सन्तु मनोरथा सब्दुला बुद्धिना सन्तु मित्रारङ्गिता अष्टव अभ्याधिनं सजीवेन मनसाचरिताधिना